Breaking news, APHLC Aracharia Song Pan, BJP Aracharia Song to an Asonason Kechok Chia put up Krankia Milo Pen Carbopon. Lapen Lamki Keklang Link Ketchok Dun Lapente, RSS Bongo Sena Pan Kepakoi Tap Mate Kejong Tabaretke, Amena Mate Jai Qatar, APHLC My Putong Ketoy Mapima Puta, Carbopon, Kepadupon. Breaking news, APHLC Aracharia Song Pan, BJP Aracharia Song to an Asonason Kechok Chia put up Krankia Milo Pen Carbopon. Lapen Lamki Keklang Link Ketchok Dun Lapen RSS Bongo Sena Pan Kepakoi Tap Mate Kejong Tabaretke, Amena Siketoy Mapima Mate Jai Qatar APHLC My Putong Ketoy Mapima Puta Carbopon Kepadupon. Arjuita PPC APHLC amai pu Jai Qatar pan Carbopon ma. Masalam batang Arjuita. 29/7/2023 Rajesh Phangcho Purong Chijeng Jirikindeng. Pula daga bangke lahai BJP klaim bang ki dobo mahut alang li tuma pan kitoy APHLC asongja sarpu amai pu Jai Qatar kitoy alam an ke alang li penang an paklang. Pasimay lu tuma angton pentek damlong adlo pulo tangte BJP klaim bang atuma pan si kateng keng saide. Sita alang li kepace thang bangke pilumab RSS Bongo Sena tu si lahai kaduk weki kisabu lase alang li lan chini dar lo pulo tangte ito ya bangke alang li flu kusinil to magi pang thek binong lo lase ar ni sihatan netu memorandum pidam lok SPF non prab jintan so dak pen alang li phan bang ri tar li pen alang li phan karju parsik nai athe Bongo Sena popang itu kaduk ya arulong ni non alang li Bongo Sena pada alang li sika chini lapen lahai ke pathi muhat lahai atarik abang ko men puet atuma phananta apran ke damlo te niye dun phit diti apran ke damlo te niye dun phit diti lase alang li koso se chini adlo alang li long piti arisim dolang alang li long piti phere me hor buka chisik doma pima lase to sorsana ko panlo Jai Qatar nini thomne aprang press meet dile je non bangke after declaration of MP election result bangke Karbianglong bangke autonomous council avelu yang ISU pen puthok rong sorpan kapamang huta main ruling party tuman kapace bhongji ruling party tuman konane lahai lam pen rong sorpan pamang huta po kapatur pangi lakon kam sikali lia lang claim tabli lo alang li koson se re-election gitu pola dui punung abede hangjang Pawan Kumar ay tu mantap men ko pinapinap dige pabelo amu ko wala tu atinu ro banglar tabeder lapem na tuma ko pacho bai thulo je ARO office mukha abeder po difu ARO office tuluni jan golaghat pondet po tuluni kampur pondet po dongka mugam kampur pondet po mondol peni tuan daka abelo ARO office ko se abelo lasi te mai rar pan pachong songtui te kang isi bangai kadabo rong rup Karbianglong atok anu arat ke don tum sameje abang so Jai Qatar pen kapaman hutta palam make kamang hudundi je bang chunure melin Jai Qatar ke alang li sakumi chutok pen election pathu chutek pen alang li hino ke theknai ke chipindak pen jaka samokmen laan central government pen priority nang gipi central government men si declare nang tuma phan autonomous state phan itung ka chingwai phan nang anglo lapen talks ta damlo chingwai lo arnisi natta Jai Qatar je Karbianglong ara phan than ke talks ki do ke positive kali talks ki do ke phire meme chunche ka tahai de ra phan than dekin dili tum ke jel jangun de tulo sta puta tamang lang li thana bangke ra phan ke than bu bangke talks ke positive talks ke kai le ta positive kusi central government state government den people alam rata pantaplan sita la pusona munit laso Jai Qatar alang ni declare bangke laso talks bangke agreement ave pin pen pajuko lasi Jai Qatar bang kopia potsi autonomous state movement central pen talks to ma puthakle pawidet bangke rata pan baidak pen chetan se